makan maring dalam kepatian. Dan itu dari jamu dari dadi kayan teh haturakeun teh. Ulun apa dulu? Kali jangan lagi kan sing Banten-Bantenan nih. Mana nama teleponnya ken Pak Jero nih orang nyanan catat dan Pak Jero nyanan kirim aja lewat rekening kita nih. Nah, cocok. Wis kalau neta keleman itu buang kije banang. Kau ngadap dong selain buang banangan tiang nih bu, sacan tekan jemai jeleman doa. Kalau kanjal saja nganti yang awai kada sing main no, buang kije banang tiang nih no. Mai. Supir dia sangat bukan ada nak petang kan supir. Nggih. Nah, yang penting kan bedeke masih sing gengken, main negak nganggon gitu kan. Main. Keluar tiang soalnya kasih main. Aduh. Kini Pak Jero sekali pesanan tiang kemarin kan wau Pak Jero kan korain ke gaenang di Gejimat Bapak Mekal tiangi. Gimana caranya Pak Jero biar entar tiang kan jagi belusukan mangde ragane tenggugup nih ke ngerawas sih ke Pak Jero. Kenten ampun. Wen masalah itu sampun tiang kan sampun siap limpidan mareng orang gitu tiang siapin masalah itu bersiap kok nih masalah itu masalah psikepan itu. Nah makenten meriki dumun meh aja bosnya nih tengah nggih makin tiang luduk ki. Aduh, yakin aja nih yakin dirage meriki kan lunas penugrahan ring penun karangnya ragani Pak Jero nih mang depang mantir teu benyep poke pas yang gugup Bapak Mekal ngurte benyep rike nggih percaya nih ke sampun nih ke Pak Jero ampun tiang ampun siap sekar sampun nih ke oh nggih becika nglinggihi ane mangkin ka pertanu sembah puyung dumun nggih. Nggih, sane ka pertama sembah puyung dumun nggih. Anugerah manoharam diwadati nugrahakam arkanam sarwa pujanam nama sarwa nugrahakam. Nggih ampun nike sembah puyung. Sampun nike sampun. Ndem yen sampun mangkin angin sekar nggih langsung lunas panugrahan ide betari-betari sane mlingge di taksun tiang niki. Pak Jero nggih adi jek langsung nih ke lunas penugrahan betara len dan ada lu ide nih ke Pak Jero. Nah ampun keingkup niku betari sami pokne jog tutene tiang delinon petakon misi ben percaya apa sing ya tiang niki ne. Nggih percaya. Nggih tiang percaya nih. Mangkin lanturang ampun angin sekar nggih kurang bakti kan Sunan tiang mriki. Nggih. Om Surya Sakosti Mahadewi Berawi Triti Bakmi Bhagawati Tuhasi Durga Dewi Namo Namah Om Sarwa Dewi Om Sidirasi Daraswastu. Mangkin kan sampun puput seterusnya kan nunas wije aja tirde berangkat ampun aman ampun pasti aman. Nggih. Sukses nggih Pak Jero. Nggih. Ken iki tirtane jak wijani Pak Jero ken iki ken. Niki. Suginang. Pun apa? Saya kan orang bapak orang Bang Jimat. Coba takunan aja lo. Pak Jero
nen mun nggih. Men tiang jimatik kan ke Pak Jero. Bang ke Pak Makale mang depan tegugup ke ben Jepang ke Dharma Wacana ke sawer itu ke liu ke ada lubak-lubak ke Pak Jero. Lubak ke liu ada Pak Jero. Oh, nggih antos sisi nggih antos. Antosan sih. Nggih. Oh, dut dengan tiang kan Pak Jero nih. Ije. Sisi. Oh, nggih Pak Jero nggih. Nggih. Niki nggih demun nggih. Niki Pak Mekel. Pak Mekel nanggani ke barang niki jog aman bedik sing kedap. Tenang pokoknya, tenang perjalanan pokoknya. Semoga sukses nggih. Nggih. Semua niki Pak Jero. Nggih. Cengken carane ngangon niki. Saluk niki. Saluk. Nggih ngenten. Nah, lang kacane pas sing kena. Nah, Wih galang asan. halang niki jog endang jadi rasane ngangon tuh, musim hujan ndang. Cocok nih. Tenang. Nanti masalah biayanya anak buahnya nanti. Oh nggih. Nggih. Ya nyidang secepatnya Pak Mekel nggih. Soalnya tiang kang lah mingguan. Nggih. Cepatnya nyidang nggih. Mungkin nyidang nggih. Nggih, Pak Jero tenang kan. Nanti tiang atur aja anak buah tiang ben kesep kan Pak Jero. Jauh nyampe loh di tujuannya tiang kirim ke rekeningnya Pak Jero. Nggih. Nggih. Kan tandang nggih. Nggih. Kini Pak Jero dan nyidang nyarengin Pak Jero mereka. Mereka kamu milu ya Pak Mekel. Nggih. Aduh, kengkeng. Sampingnya adi nak ngaritang. Adi jejak adi Pak Jero. Kan nak buman banyak buman pipis jok kupang. Jok satu kampil lo kuda tuh. Biasanya 10.000 seket aja beli banyak beli yuman pes anak buah yang banyak ngirim kamu pes. Oh nggih nih ya kengkeng nggih. Berarti yang kupang. Nggih. Ali gajian ngarit. Nggih. Nggih tiang sareng. Nggih. Sukses semua nih. Nggih, muali semua. Sampunang apa motornya milu di mobil tiangnya deh. Yo nggih. Cik Mas niku cik. Nggih. Oh tiang tutup pintu demen nggih. Nggih. Antosan di sisi nggih.